santil hu لشخلومي لقتصل بال تشيرو لقدنا إناشتي لكريست شكوان كلال وتشنا لب لديوس خو نقتشرو نبال لقسقيتين خو تقتشرو إبلخودي خون تقل شوتانال شكولو بامكي لقاقوا خيسوس خو لح كولونيل وتشقره إبلخ غريغو مميلنا لب أبانان تشقره بلكل بلب هان تقل شكوان كلال لقاقوا ديوس. Salí capítulo 1, versículos 19, 20, 30 y 31, relihu 1 de Corintios. Li apóstol Pablo na atinak chirish lish nimalru lish nagwom li qaqwa Dios. Ut chirish ahkwi lish nagwom li kweng. Naqekeretal khalanep tsaqal li kwibain. Ut mahungwa te ruqshk ambal ribeb sa usilal. Aban katawak runak li apóstol Pablo mokoyota chistaktanangil li nawom lish nawom li kwing. Inka li yoban chishpanungil haan karuchin na lepil li kwanre li kwing. Li naschel shak chishjunta tangil riprikin lish nawom li nimahkwal Dios. Lish nawom manak lish na lep li kwing mahungwa taruk chikolokre. Mahungwa taruk shkolbal li kwing chiru lish mak moko tsakal ta yalmak ana okwi. Kahkwi li qagwa Jesus rikin lish chabil nawom haan li naruan chibanung re li angelain chishkolbal li kwing. Qila khunsutak kwichik 1 de Corintios 1:18. Abanchok reheb li yokep chikolek chan li resilal li cruz haan shkwankilal li qagwa Dios. Abanchok reheb li bokbileb li qagwa Jesus haan li shkwankilal li qagwa Dios. 1 de Corintios 1:24. Holishkil chak sali 1 Corintios 1:18, Joahkwi li 1:24, nekeshkut li qagwa Jesus, holishkwankilal li qagwa Dios. Lishkwankilal li Dios chishkolbal li ruchichor sashkba lishpoyanamil li qagwa Jesus. Qabiak li nashcheqe 1 de Corintios 1:21, li ruchichor rikin lishnaleb inga kishnauru li Dios sa lishnimal rushnaleb. Hokanak li Dios kirash kolbaleb lak pabanel rikin li memil na leb na kapuk tesila o. Li yo chishkeba li apóstol Pablo rikineb li atinain. Chokreheb li yo kepchi kolek, chokreheb li yo kepchi pabank, chokreheb li bokbileb. Yo chi atinak chirish li hunchut li tesh taulish kolbal sashkabali qagwa Jesus. Sash pabankil ut sash taqinkil li evangelio. Ut haan shkwankila li qagwa Dios. Resh kolbal chishjunileb shanakwili hu Romanos 1:16. Li qagwa Jesus makwa kahkwi hun kwankilal hanakwi shnaleb li qagwa Dios. Haina rah nashche naqsashkaba li qagwa Jesus. Li qagwa Dios kishkuburu li chahkilal chirish li mak. Hun li chahkilal li ma hun li poyenam naruan chikubankru. Hoganak nashche naqlishna wom lishna leb li rujichor. Mahungwa tish juntak etaribrikin lishnaleb li qagwa Dios shbanak makash kwankilal resh kolbali kwing chiruli kamk. Qaqaq retaleb li atinain. Kwankilal nakwom ut lish unal li qagwa Dios honashteli hu 1 de Corintios ahina koruchish tawbal sali capítulo 1 versículos 24 toh 29. Sash solbaleb li versículos Chalen sali 24, toh sali 29, relihu 1 de Corintios, tentonak takak retal ebli junjun krehebli atin li nashye arin li apóstol Pablo, holish memil na leb li qagwa Dios, holish unal li qagwa Dios, nashye li versículo 25. Shbanak lish memil li Dios, haan lish nimal na leb chiru lish na lebeb li kwing. Ut lish mahelal shkakwila li Dios, haan ashal kwichik, Kau chiru lish kwankilалеб li kwing. Li versículo in mokoyota chishtebal nak li qagwa Dios. Hanjun li Dios li un lish chol inka li yochish kutbal tsaqal chakwarin haan lish mahelal lish naleb li kwing chiru lish nimal lish naleb li qagwa Dios. Maka hunak li poyanam maka hunak li karu li naruchi tawok matuha tachik chish ashpal lish naleb li qagwa Dios. Mare choqe anakwan chahakwish tawbalru uchkulu bankil hun li Dios likish ashtesilish chu am chiru li cruz saqaqaba sashkaba laqmak abanan
Sashk'abal li qagwa Jesús an li ralali ni wajkwal Dios la at utla ina nakwan nakoru chikishtawbal li qakulbal kahwi sashkojobankil li qapabal rikin li qagwa Jesús la kolorbe li Dios chosok desin qagwe nakatkoi beni sa junchik li qakangel